ukuthwala ngicela sihlehla kancane mhlambe siye emandulo ukuthi uma kuthiwa umuntu uthwele kwakushona kwakusasetshenziswa abantu like izicu zabantu parts igazi lomuntu so kwakuthiwa hey phela uthwele ngengane yakhe uyakhumbula yavela inyamalala uyandestand igama lethi isithwalo siqhamuka lapho ingane zakhe ziyashona zonke kusho ukuthi uthwele ngazo uyabona but manje sesisebenzisa lelo gama lelo lokuthwala eyintweni ke manje sizenzayo besides ukuthi kuze kushone umuntu yes ithwalo eziningi zicreatewa ziproducewa abantu akuma clients ethu athi umuntu mina sengifuna indlela eso yokuthwala mina sengifuna indlela eso yokuthwala mina sengikhathele umuntu uzofika athi kokho ngizothwala esothi ya sikhona isigubhu khona in athi ayigoko ngikhatheleko sengifuna into ephefumulayo sengifuna into engizoyiphakela manje sengifuna into engizoyenza njalo you understand then that's when you get your normal snake that you need to convert manje na ukuthi akube yona into manje uzohamba ke manje uyothatha ispirit thizeni ukuthi wenze lenyoka lena manje ukuthi ibe beyond ukuthi it's just a snake and everything kodwa content abantu abashayayo imigomo nembandela abantu abayilandeli terms and conditions abayilandeli khehle abayilandeli yingakho ubona isizinyanga bayitshela abantu bayase expose yangilo kagogo bathini ukunika inyoka ayisebenzi and everything awukwazi ukuyothwala bese uba business efebe uyayizwa moya othwala fanele kuvaleke iziphi uvuleke la ekhanda you focus isithwalo you focus awumani uvuke ekseni njena uthi yazi ngifuna ukuyothwala yazi kunemali engaka ngithola itender yokusupply stationery ne balance iprofit egrand ngifuna ukuyothwala uyambona nje umuntu ngisho ngene emakhosini ukuthi lo akasazi story sakhe you understand ngoba uza ngequestion oqala ngizovuka emva kwesikhathi sengakanani